Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uli na si ikuan lagi nang kuna mapmamanaw sa laman na kalilintan na kapipya ginawa na balid na mambagi anas kan walang ulangon. Ako bubay mamakinig sa game kaiyari na rin ako. Panggulalang ko na isa maranosong pagpakaw kita sa iroy nagagaw na pananali makaw bakun di kalo-kalo na uso pagpakalipat sa tangka diya na lulutan at ba pagpakatan mo na uso tumatangki rin andi na makasarampang Sagiin kayo kung mambu mga dida, panggulala na sa maranosong nagi, ina-request na panton rak naging ko to pagariya ka na asala ko sanibu isa tikato ko. Isa ilano yan ay didawirano na bantog ikalisali ka. Agusto isa ko bubayakan na asala ko. Ngilano yan na sa tikato na suba isa kawang-kawang. Sailano yan ay didawiran na ladi kadisaliha. Nakati so ipangormatar ka no mauda kalupin duda tulang bida gidunga. Andang so kalalamin yun na sa ingaran niya na sa ingidara na sumangulang busa panadabili di sa pangandunga managsakurubun. Nakati na ba yung tatangkay sa sudikaw di bukas surano na itong dugo Panginoon na maragaragan din na iyo ba niyo mapangadapasok ka na kang kubasi gidi. Kabuguni ko muna pamumulos sudaw kabubagong bariyan na usay man tuwa inapayuda kurangin na sila laupit pa rinan nakati na ba yung tatangkay sa sudisa wassalam.
ade oi pande patio wirani kakana pamen sandano pana biuti oi ira pagen kawan-kawan hadi saleha asirane pendendingan bisa kawan-kawan sadarana tapi ketukna ayah hadi saleha kalau pindu kaki pantau diane aino si haji sale kampagari mangulang wakatanan di dalam desaino kagia se hadisa lepe saung arsikla kakak dia bidang lembar kumar sangka iran dia sopan solinian kotor kaki alam basiran anak disali tiga kenapa manuto oi dedau mangaraga lagu semangat makan derang itu wang
pudi na sorry pa sino. Agi na wanay. Request tayo agi yung ito nga pagariakan. Ay na mapasad na panguli na sa kano mambu. Duwe niya request yan ay apa ini pas eh. Apa yang mesti gomay wa dunia mata. Sobra mamaya. Kata so kuan ni panago po. So lawan-lawan na pag-ipuli na may wagi na nag-request eh. Request tira na eh. Amay bu, bawan sa ano budi sempada. Aduin niya request yan ay dito. Pengangatingan tari na. Mataan. Sani buhay na kwan. Pakilita na nga buhay ni kwan. Ay mau. Sa di mataro makilita. Sira nga buhay amay. Ito na madi oras. Ah? Sobrang sa la city. Di mo lang eh. Ano subang?
Sama rasa
na asara ada madiwa ada kumang pamakada yana